வெளிக்கிடுகிறார், பைகளை தூக்கிக்கொண்டு வெளிக்கிடுங்கள். ஆனால் ஆணும் பெண்ணும் செய்வதுதான் புணர்ச்சி. புனரமைப்பது வேறு, புனரமைப்பது வேறு. அமைச்சர் பாதைகளையும் பாலங்களையும் புனரமைக்க போகின்ற போது நான் பயந்து விட்டேன். அங்கே கூட சித்து விளையாட்டுகளை ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று நான் இதை ஒரு இந்த நேரம் ஜட்டியா என்பதை விட ஜட்டியை தூக்கி இன்றைக்கு தலையில போட்டுக்கொண்டு அது நாறுதுன்னு சத்தம் போட்டு கொண்டு போறான் எல்லா இடமும் பார்த்து. நான் இன்றைய தினம் சிரித்து கொண்டு கதைப்பதற்கு ආරම්භිතකේ අණ්ඩවයාරකට අණ්ඩවයාරකට තියෙන දෙමළ දන්නේ නැත්තම් මෙයා කොහමද උත්තරට ආවිලා උත්තර මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්නේ? ඔබතුමාගේ කාලය අවසానයි. අණ්ඩ මෙයා ආවිලා කියනවා අණ්ඩවයා හදනවා කියලා. තපරේ දෙන්න. மாத்திரமல்ல இவன் பெரிய ஒரு கூத்தாடி. அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற எல்லோருமே கழுவி ஊத்துகின்றார்கள். காசு வாங்கி வசூல் மன்னன் தேர்தலின் பொழுது வெளிநாட்டு மக்களுடைய காசுகளை சுரண்டிய ஏமாற்றிய வசூல் மன்னன் அர்ஜுனா என்பதுதான் இன்றைக்கு பெயராக இருக்கு. வளமையாகவே நான் இந்த பாராளுமன்றத்திலே எழும்பி கதைக்கும் போது மிகவும் கோபமாக கதைக்கிறேன்னா, நான் இன்றைய தினம் என்னை கோப வைக்க முடியாமல் எங்களுடைய அமைச்சர் சில வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டார். அவற்றை சொல்லிக்கொண்டு நான் வருகிறேன். அமைச்சர் பாதைகளை புனரமைக்க போகிறார்கள். அமைச்சர் பாலத்தை நான் பயந்து விட்டேன் என்றால் ஒரு புணர்ச்சி என்பது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் செய்வதுதான் புணர்ச்சி. புனரமைப்பது வேறு. அமைச்சர் பாதைகளையும் பாலங்களையும் புனரமைக்க போகின்ற போது நான் பயந்து விட்டேன். அங்கே கூட சித்து விளையாட்டுகளை ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று நான் இதை ஒரு இந்த நேரத்திலே இதை கதைக்க முடியாது. ஆனால் நான் விடயத்துக்கு வருகிறேன். என்னென்றால் வடக்கு மாகாணத்தில் இவர் சொன்னார், இந்த தமிழரசு கட்சி என்பது வடக்கு மாகாணத்தினுடைய தமிழ் மக்களுடைய இதயம். அதை எங்களுடைய தேசிய தலைவர் உருவாக்கிய ஒரு கட்சி ஒன்றை காசு கசிப்பு சாராயங்களுக்காக வாக்கிடுகிறார்கள் என்று எங்களுடைய அமைச்சர் சொன்னது என்ன மாதிரி இருக்கிறது என்றால், எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் தேசிய உணர்வு இல்லாதவர்கள், எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் எங்களுடைய தேசிய தலைவரின் பின்னால் பயணிக்காதவர்கள், எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் சாராயத்துக்காக வாக்கிடுவார்கள் என்ற ஒரு தமிழ் இனத்தை கொச்சைப்படுத்துகின்ற அமைச்சர் பேக்கை தூக்கி கொண்டு இப்ப வெளிக்கிடுகிறார், பைகளை தூக்கி கொண்டு வெளிக்கிடுங்கள். ஆனால் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கின்ற ஒரு தமிழன் ஒருபோதும் ஒரு ரூபாய் காசுக்காக வாக்கு போட மாட்டான். உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் இது அரசியலாக இருக்கலாம். ஆனால் நான் யாருடைய பெயரை மென்ஷன் பண்ண டைம் வேஸ்ட் ஆக வேணாம்னு சொல்லுவோம் உங்க கௌரவ அமைச்சர்கிட்ட. ஆனால் யாழ்ப்பாண தமிழன் ஒரு ரூபாய்க்கு வாக்கு போடாதவன். தேசிய தலைவர் ஒரு காலத்திலே நீங்கள் முழுவதும் இந்த தேர்தலை புறக்கணியுங்கள் என்று சொன்னபோது அவர்கள் திட்ட தெளிவாக புறக்கணித்தார்கள். தேசியத்திலே வாழ்ந்த நாங்கள் தமிழ் மக்களை காசுக்கு கசிப்புக்கு வாக்கு போடுவார்கள் என்று இவர்களுடைய வடக்கு மக்களை சொல்வார்களா இருந்தால் அது மிகவும் கவலைக்குரிய விடயம். இருங்கள். நான் இன்றைய தினம் சிரித்து கொண்டு கதைப்பதற்கு ஆரம்பித்திருக்கேன். இந்த மே 18 முள்ளிவாய்க்கால் படுகொலை தொடர்பாகவும், அது தவிர கனடாவிலே எங்களுடைய உறவுகள் எங்களுடைய இனப்படுகொலை தொடர்பாக வைத்திருக்கின்ற ஒரு மொனுமெண்ட் சம்பந்தமாக தான் மிக முக்கியமான விடயம். எங்களுடைய மனதிலே மிகப்பெரிய ஆழமான வலி இருக்கிறது. நான் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். த கிரேட் எல்லால என்ற மனுநீதி சோழன் என்று கிமு 2025 ஆண்டு த கிரேட் எல்லால என்று சொல்லப்படுபவர் அனுராதபுரம் வரைக்கும் ஆண்ட ஒரு தமிழ் மன்னன். ஆனால் இன்று வரை துட்டகைமுனுவாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு சிங்கள மக்களாக இருக்கட்டும், த கிரேட் எல்லாளவை இன்று வரைக்கும் மதிக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வீரத்தை மதிக்க தெரிந்தவர்கள், ஒரு மக்களுடைய அர்ப்பணிப்பை மதிக்க தெரிந்தவர்கள். ஆனால் எங்களுடைய அமைச்சருக்கு எங்களுடைய தமிழ் மண்ணுடைய வீரம் தெரியாது. ஆனால் ஒரு பாஸ்கெட் பால் கோர்ட் கட்ட போறாராம், ஒரு இண்டோர் கட்ட போறாராம், ஒரு கிரிக்கெட் கட்ட போறாராம், கிரிக்கெட் டூர்னமெண்ட். ஐயாவுக்கு பேட் பிடிக்க தெரியுமோ தெரியாது. நான் ஒரு ஆல் ரவுண்டர் உங்களுக்கு சொல்லி போட்டு சொல்றேன். அதுக்கு பிறகு நான் பாருங்க, அந்த கனடாவிலே அந்த மொனுமெண்ட் வைக்கப்பட்டதுக்குரிய காரணம் இனப்படுகொலை நடந்திருக்கிறது என்பதை காட்டுவதற்காக மட்டுமே ஒழிய நாங்கள் இந்த நாட்டை இரண்டாக பிரிப்பதற்காக யாருமே கேட்கவில்லை. அதை தெளிவாக விளையும் கொள்ளுங்கள். මම සිංහලෙන් කියන හැටි අපි කවදාවත් දැන් ඉල්ලන්නේ මේ රට දෙකට බෙදමු කියලා. අපි අහන්නේ අපේ මිනිස්සු අපේ ජනතාව ලක්ෂ 1.5 මිනිමරලා තියෙනවා නම් ඒක ගැන විමර්ශනයක් කටයුතු කරන්න කියන තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. අපි කවදාවත් කියන්නේ මේ රට දෙකට බෙදන්න ඕනේ, NBB ආණ්ඩුව වටන්න ඕනේ, තව ආණ්ඩුවේ මෙහාට එහාට ආවොත් මේ ඒකට හොඳටම කරනවා. හැමෝම එකයි. අපි දකින්නේ හැමෝම එක විදියට. බලන්න මේ ගෞරව ප්‍රෙසිඩිංగ్ මෙම්බර් මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නැගිට්ටාම මයික් එක ඕෆ් කරනවා. දවස් 77ක් මේ පැත්තේ මගේ ටයිම් එක කැඩුවා. ඒ ආපහු අර පැත්තේ මගේ වැව්වා. අයි එක
ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් MP කෙනෙකුට එච්චර බය වෙන්නේ? මම කතා කරන්නේ වැරදි වචන දැන් මම අද hina වෙලා කතා කරනවා ලස්සනට කතා කරනවා හේතුව මට කවදම එකක් කියන්නම් කෙටියෙන් කියන මම කතා කරන ආපු එක වෙනස් මේ රටේ අපි දැන් පාර්ලිමේන්ත දෙනකොට සුපිරි සපයක් තියෙනවා මේක මම දැනගත්තා ලක්ෂ 4ක් පඩියක් නැත්තද ඔව්ද නැද්ද ඔකට වාහනයක් හම්බලා තියෙනවා එතකොට අපි මේ පාර්ලිමේන්ත ඇවිල්ලා බලන්නේ තවත් ඉස්සරහට අවුරුදු පහක් කොහමද බේරගන්නේ කියලා එතකොට අපි එක එක පොලිටික්ස් කරනවා දැන් බලන්න දැන් මෙතුමාම ඇවිල්ලා කිව්වා ප්‍රභාකරන්ට අපි දකුණේ උතුරේ මේ මොනුමන්ට් ස්ටැචු එකක් හදනවා කියලා. අපේ නායක බ්‍රිගේඩියර් බාලරාජ් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා. බ්‍රිගේඩියර් බාලරාජ් කියන්නේ මේ පැත්තට හිටපු සිංහල නායකයා. මේ රණවිරුව ඔක්කොම ගරු කරපු බ්‍රිගේඩියර් බාලරාජ් 2002 සිංගප්පූව අරගෙන ගිහිල්ලා එයාගේ පපුවේ සර්ජරියක් කරලා ආපහු කඩනායකට ගෙනල්ලා මෙහා පැත්තට ඒ තමයි අපි එච්චර රෙස්පෙක්ට් කරනවා සිංහල රණවිරුවන්ට. හේතුව අපේ ග්‍රේට් එල්ලාලට එකපාරම හදලා තියෙනවා. එතන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පෙරහැර යනකොටත් ඒක නවත්තන්න කියලා ඕඩර් එකක් තියෙනවා. එතන තමයි එයා මරුනේ. එතන තමයි අපේ ඒ සිංහල ජනතාව ඒ දෙමළ එක්කෙනෙක්ව ගත්තා මේ රටේ මේ කිං විදියට. හැබැයි මට මේ පාර්ලිමේන්තුව කතා කරන්න පුළුවන් විදියට මේක හදලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ මේක මාර සපය තියෙන්නේ. මම මේක ඉන්නේ 225 පොලිටිෂියන්ස්. ඒ වුණාට මම පොලිටිෂියන් නෙවෙයි මම ප්‍රොෆෙෂනල්. මම දැන් අදද මේක නවතර ගියොත් හෙට ඉඳන් මට හම්බ කරන්න පුළුවන් ලක්ෂ 10ක් දවසට. හැබැයි මේක එක්කෙනෙකුට අත උස්සන්න ගියනෝ හෙට ඉඳන් මේ ජොබ් එකක් කරන්න පුළුවන් විදියට. ඒක හේතුව අපි මේ පාර්ලිමේන්තුව එනවා මොකක් හරි බොරුවක් කරලා එනවා ඒ බොරුවක් කරලා ආවට පස්සේ අපි මේක කොහොමද බේරගන්නේ මේ රටේ කොහොම හරි බොරු කරනවා දැන් මේක බලන්න අද අපේ ජනාධිපතිතුමා කියලා තියෙනවා මේක 2018 මේ 18 කියන්නේ අපේම රට ඉන්න අපේම මිනිහාව මරන්න බනපු නිසා මම ගෝදරම කරනවා මම අනුරාධ කුමාර සානායක වැටෙනකොට ඇත්තටම දුක වෙන්න මිනිහක් හේතුව පළවෙනි දවස් ආවිලා අපිට කිව්වේ මොකද්ද මේ උතරට අපි හොඳට මේ සලකන්න උතරට මේ ලයිබ්‍රරි එකට දෙනවා කියලා එතකොට මෙතන මේ MP කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වා අර්ජුන මන්ත්‍රීතුමාගේ මූණ බලට එයා කොතර සතුරු වෙනවද කියලා හැබැයි අද ඕගොල්ලෝ වැටෙනකොට ඕගොල්ලෝ ජෆ්නා වල එක එකනා වැටෙනකොට මේතුමාගේ කට වහන්න කලින්ම මම ඕගොල්ලන්ට හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්නම් මෙතුමාට ඒ කියන්නේ සෙක්ස් කරන එකට දමල තේරෙන්නේ නැහැ හදන එකට දමල තේරෙන්නේ දැන් කියනවා පුනර්නුවා කියලා පුනර්නුවා කියන්නේ මිනිහෙක් ඔබතුමාගේ කාලේ තව විනාඩි 2යි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. thank you. එතකොට මෙයාගේ කටයි අර මේ ඉන්නේ තව මීලංගුපුරන් කියලා MP කෙනෙක්. ඒ දෙන්න අය කට වාගන්න එතකොට ලස්සනට ඔයගොල්ලෝ කරන්න මම මේක දෙමළෙන් කියන්න. මෙයාගේ නම කිව්වේ නැහැ. අනිත් එක අපි දැන් මේ රටේ බලන්නකෝ. දැන් මේ இந்த நாட்டிலே எங்களுக்கு இப்ப உப்பில்லை. ஆனால் අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මං කියන්නේ මේ රටේ අපිට ලුණු නැහැ. හැබැයි අපි මූදුවේ වතුර ටිකක් අරගෙන ආවිල්ලා කෑමට දාලා උයනවා. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ඒක පුළුවන්ද? බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ දැන් බලන්න උත්තර පළාතේ එලිෆන්ට් පාස් එක සෝල්ටරින් එකක් තියෙනවා. එතන මිනිස්සු ඔක්කොම උද්ඝෝෂණය කරනවා. දෙමළෙන් කියන්න வடக்கு மாகாணத்திலே அந்த சோல்டரின்லே மக்கள் வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். உங்களுடைய ஒரு எம்பியாவது போனார்களா அங்க? ඔගොල්ලෝ කරන්නේ ඔගොල්ලෝ වෙනුවට අපි පෙනී හිටිනකොට උතර ඉන්න ජනතාවට අපි කිව්වා අපි ආදර NPP ආණ්ඩුවකට අපිට කැමති නැහැ මම මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් මට මේ කිසිම පොලිටික්ස් නැහැ මේ ගරු ප්‍රෙසිඩිංగ్ මෙම්බර් මෙතන කිසිම පොලිටික්ස් නැහැ මම කාත් එක්කවත් එකතු වෙලා පොලිටික්ස් කරන්නේ නැහැ මම ඉල්ලුවේ අපේ උතර ජනතාවට මොනවා හරි හොඳ එකක් කරන්න පුළුවන්ද එතකොට මාව ඉරේ දැම්මා මට ආයි නඩුව දැම්මා මාව කට වැව්වා මේ මැක් එක කැඩුවා අන්තිමට මොකද වුනේ උතර ගිහිල්ලා තියන්නේ උතර දැන් ඔය ඡන්දයක් ගන්න පුළුවන්ද කියන්නකෝ එතකොට මෙතුමා කියනවා උතර සල්ලි දීලා කසිප්පු දීලා තමයි මිනිස්සු මේක කරන්නේ කියලා. අපි කසිප්පු වලට වැටෙන්නේ නැහැ. අපි දෙමළ ජනතාව ප්‍රභාකරන් ඉන්න කාලේ සිංහලින් කියන්නම්. ඒක කසිප්පු කඩේවත් තිබ්බ නැහැ උතරේ. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝට කොච්චර කසිප්පු කඩයක් තියෙනවද කියලා. ප්‍රභාකරන් ඉන්න කාලේ එක කසිප්පු කඩයක් එක මිනිහාට රේප් එකක් වෙලා තියෙනවද කියලා. අපි පාරා දෙන කියලා බෙඩි තියනවා. එතරම් තමයි අපි උත්තලේ පාරණය කරේ. හැබැයි මෙතුමාලට බලන්න මේ ශ්‍රීධරන් මන්ත්‍රීතුමා මේ බාර් 10ක් පර්මිෂන් එකක් අරන් දීලා දිනවා. අපි කියන්නේ අපි ඔයගොල්ලෝට ආදරේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ආදරේ කරන මිනිස්සුන්ට ඔයගොල්ලෝ 159 දිනවල අපිවත් එළියට දාන්න එපා. අපි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. අපි ප්‍රොෆෙෂනල්ස්. අපි මේකට ආවේ මොනාරි ජංගිසි දෙයක් අපේ රටට මොනාරි කරගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මෙතුමාලා තමයි උතුරේ ඉන්න කුඩුකාරයෝ. මම දැන් කෙලිම කියන්න. ඔබතුමායි කාලේ අවසానයි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. උතුරේ ඉන්න වංජාකාරයෝ උතුර හොස්පිටල් වල ඉන්න මාර හොරු සත්‍යමුති කියන්නේ පට්ට හොරෙක්. ඒ හොස්පිටල් ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් එයාට මේ ආණ්ඩුවේ කැබිනට් එක දාලා ඩිරෙක්ටර් පෝස්ට් එක එන් පෝස්ට් එකක් දීලා තියෙන්නේ. එතකොට මේගොල්ලෝ බේරගන්නේ මේ මිනිස්ටර්. එතකොට එයා ගිහිල්ලා එයාට කතා කරලා අත දීලා කරන්න ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. දැන්නුත් කියන්න මම NBB එකට එකයි.
මෙයාගේ කටවහන්න අරයාගේ කටවහන්න කරුණාකරලා කාටවත් කතා කරන්න එපා කියන ඔයගොල්ලෝ කට්ටියට. එතකොට නිකම මිනිස්සු දිනයි. නිකම ඔයගොල්ලෝ කට්ටිය දිනයි උතරේ. මම දැම්ම කියන්න මම හැමෝටම හම්බලා කිව්වා කැන්ටින් එකේ. මේ ආවිල කියනවා අණ්ඩවැයර් එකට. අණ්ඩවැයර් එකට තියෙන දෙමළ දන්නේ නැත්තම්. මෙයා කොහමද උතරට ආවිල උතර මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්නේ? ඔබතුමාගේ කාලය අවසానයි. අණ්ඩ මේ ආවිල කියනවා අණ්ඩවැයර් හදනවා කියලා. තපරේ දෙන්න. එතකොට ජට්ටි කියන්නේ අණ්ඩවැයර්. අණ්ඩවැයර් කොහමද ගවන්නේ මේ බෝට් එක නවත්තන්න? ඒක ජෙටි. Jetty is something different from the jetty. අවසන් කරන්න තපරේ දෙන්න. එතකොට මම එකක් කියන්නම්. මම මේ ඉන්න ආණ්ඩුවට එකක් කියන්න තියෙන්නේ. මේ දෙන්නාගේ කට වහලා මේ වෙන කවුරු හරි දෙන්න දාලා ওই DCC මීටින් වලට ඇමති කරන වෙන එකෙක් දුන්නා. හොඳයි ඔබ ඉතුරු ටිකත් මරන්නේ නැත්නම් මම මරනවා MPP ඉතුරු ටික. අවසන් කරන්න. MPP ගේ නම මම නැති කරනවා මෙයා නිසා. Thank you so much. பட்டப்பால் பொறு கீரவன் அரிது அதாவது எந்த பேரை யூஸ் பண்ணி அதாவது ஜட்டியா என்பதை விட ஜட்டியை தூக்கி இவருடைய தலையில போட்டுக்கொண்டு அது நாறுதுன்னு சத்தம் போட்டு கொண்டு போறான் எல்லா இடமும் பார்த்து நான் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே அதாவது அவர் அது மாத்திரமல்ல அதாவது பேசுகின்ற மொழியை கொச்சப்படுத்துகின்ற பேசுகின்ற பிரதேச ரீதியாக மலையக மக்களை கொச்சப்படுத்துகின்ற பெண்களை கொச்சப்படுத்துகின்ற அந்த கொச்சப்படுத்தலின் காரணமாக இம்முறை தேர்தலில் ஒரு பிரதேசம் ஒரு உறுப்பினரை கூட பெற்றுக்கொள்ள முடியாத வக்கில்லாமல் இருக்கின்ற இந்த நபர் இன்றைக்கு சொல்லுகின்றார் இவர் என்ன பெரிய கூத்தாடி மாத்திரமல்ல இவன் பெரிய ஒரு கூத்தாடி அது மாத்திரமல்ல இன்றைக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற எல்லோருமே கழுவி ஊத்துகின்றார்கள் காசு வாங்கி வசூல் மன்னன் தேர்தலின் பொழுது வெளிநாட்டு மக்களுக்கு மக்களுடைய காசுகளை சுரண்டிய ஏமாற்றிய வசூல் மன்னன் அர்ஜுனா என்பதுதான் இன்றைக்கு இவனுடைய பெயராக இருக்கிறது. மன்னன் எங்களை இவ்வாறான செயல்பாடுகள் அதனால் சபா අපේ දෙමළ මිනිස්සු දෙමළ ඩයස්පෝරා. එතකොට මට සල්ලි දුන්නා කෝටි ගණන්. මම දැන් මම කියන්න. මගේ ඉලෙක්ෂන් එකට සල්ලි දුන්නා. මම මිනිස්සුගේ වෙනුවට වැඩ කරන්නේ. මම ජොබ් එකක් අතාරලා ડોක්ටර් ගමක් කතා කරලා අතාරිලා ඊට පස්සේ හොස්පිටල් ඩිරෙක්ටර් පෝස්ට් එකක් අතාරලා මෙතනට ආවේ පොලිටික්ස් කරන්න නෙවෙයි. Thank you. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ගරු